Waalaikumsalam, Abu Faris. Okay rin sound ta? Ha? Beta ka mo si sound ng Mariaura. Share natin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Shika. Matrud Ibnu. Rafi Ibnu. Oy. Salam Sheikh Naufil. Waalaikumsalam Paji Wahid Billutian. Di magbati lawol na maun pian. Gari ala ko sinallah. Marorin saon Paji? Alhamdulillah wang maraw. Salatullah. Nagasuwoy makmadal gafur bang maguno ako. Tabo kung sa kita tuan mak nagpaansam, magnasihat kita tuan. Inshallah, mga 5 minutes yaon maka-start kita niyo. Loud is clear. Okay, Paji. Loud is clear. Okay, inshallah. Mga 5 minutes yaon. Pampitan yung kewanan. Joan Anchit, assalamualaikum Sheikh. Waalaikumsalam, Pulis Jo. Pahampitan nyo yung kewanan. Aziz Halil Karil, assalamualaikum idol. Pa-shoutout naman. Okay, mamaya, shoutout tayo, inshallah. After lecture, mag-shoutout na kita nyo. Damikan ang question and answer na tubid nila subhanahu wa ta'ala. Salam katuan, Zirwad Asjali. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Sheikh Ibnu Matrud. Waalaikumsalam. Pagpahampit ka mo kewanan. Tagad ka goals. Pa-shoutout na. Okay, Pastor Sincerong. Shoutout ko no. Okay na ang shoutout. Erja get out. Okay, pahampitan yung kewanan. Ayaw na to solohon in pahala. Ibang karayawan. So, makahampit yung kewanan. Aromin insyaAllah. Kalau ang makawa na to pangadjian. Ras Yusuf, Mishu Sheikh, Mishu Turas. Choy Ignacio, assalamualaikum waalaikumsalam. Okay, lingkat. So inshallah, 2 minutes. Start kita niyo. 2 minutes. Start kita niyo. Ayang Sahibul, assalamualaikum Sheikh. Waalaikumsalam. Okay. 1 minute. Inshallah. 1 minute na kuman. Start kita niyo. Shoutout ko siya. Nurham. Shoutout ko no Ustad. Salam goals. Oy, Ramikal. Ren. Champion. Yes, champion. Please check Arif nga sa watching from Malaysia. Inshallah, after lecture na to, mag-shoutout pa kita niyo, ha? Shoutout pa kita niyo, inshallah. Okay, inshallah, start kita niyo. Sin pangadyan na to, basi sambat, na pahampitan yung kewanan. Ayaw nusulo, ha? Sa wabinil mo, suway siya pag sawsawhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi hamidahu ahlus samawati wa ahlul ardi taw'an aw karhan. Fahuwal mahmudul ladzi fi kulli halin wa ala kulli hal. وهو المحمود الذي بحمده تتفتح أبواب الخيرات
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله تفرد بالكمال والتمام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام وعلى آله واصحابه ومن تمسك وتخلك وتأدب بأدابه إلى يوم الدين أما بعد أيها المشاهدون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mahuli mga barhummat jamaah kaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala, mga kianungnungan sintuhan na to Rabbul Alamin, muna hitukbar na to pallahu subhanahu wa ta'ala in sa taud-taud pagsyarang syukur kaniya sin amuin masih yari payanugara ka tutanyo ing kabuhi sarta yari kita niyo harum ini mamusuk na isab sin pusaka sin Nabi Natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam aparkala tungod sin ilmu amuin piyagpahampit ka tutanu sintuhan ta Rabbul Alamin biasi sambat suway raisab pahampiton natu ing kaibanan isut muwi sila aundaman madauhat nila deng ha mga kabtangan atawakan imumungan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin mahinang nila luto atawakan paduman ialup Allah subhanahu wa ta'ala. Jari niya mga barummat jamaah kaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala, in bulan yari kita nyo si mabu pabulan bulan amu indi hilan kita nyo ibadat sarta in bulan in bilangan niya atawakan bistahan inna iddatas syuhur 12 min kitabillah. Imbilangan atawakan bistahan sin bulan amun pianjaris na Allah subhanahu wa ta'ala hangpu tagdua. So halam sinang po tagdua bang miabot hangpu tagdua biasing kabiaksan na to magtagda kita nuring ha January mabot pa December pagabot pa January atin na 1 year na siya. So waring hay ni in tiap-tiap bulan aun dihilan sinallahu subhanahu wa ta'ala kapaiddahan. Aun day sa bulan yaram doon kanya imagpatay imagbuno ing kakinisan. Biasim bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, iwan Muharram, habulan ini ewan sin Rajab. Aupat yaun yaram din doon ni maghiluhala. Walaupun bang isab kamu hiluhalaon lang sallallahu subhanahu wa ta'ala, ayaw kamu isab magpasad. Suwari hay ni habulan Muharram. Kainayaon niabot na kita niyo pagyanon tasu'a. Alhamdulillah, yung mga nakapuasa kaina tasu'a. Murah-murahan madauhat natin parungtungan padarat na Allah Ta'ala. Jari niya mga barhummat jamaah kaulungan sintuhan ta Rabbul Alamin. Kinsum ganakanayaon. Kaya ko ito bigyan. Ganakanayaon ayaw nato lupahon in mamuasakitan yu sin paganon adlaw Asyura. Uni paganon Asyura ini. In Asyura amuna inikahang po sin bulan sin Muharram. Ikahang po kasuwangan sin Muharram. Sabi
ikang po kasuwangan sin Muharram. So halam sin hang po kasuwangan sin Muharram ini, dihilan kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadat ang kaadlaw bang nato ini madawhat iban bang nato ini mahinang maparagbos. Amuna ini inyangat ulat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yang induakan pangayuun niya pa Allah Ta'ala. Sawabin nakauna in wayruun pa in bulan Ramadan fiyardu in yaumul Ashura in pagpuasa nila sin Ashura wajib. Wajib. Damikian in Rasul magpuasa siya every month 2 adlaw. Awayron pa in bulan Ramadan. So pagdatong simbulan Ramadan, amuna nahinang na sunnat in yaumul Ashura. Sa time sin jahiliya na kauna, asal aun magpuasa sin yaumul Ashura. Sarihay ni in yaumul Ashura, uno in kapaitdahan, iwan kalabian niya. Long mo in topic ta ini, kisah imu Nabi Musa, paglapaskan Fir'aun, kaano siya si Ma'bo? Kaya nga tantara, bang uno siya adlaw. Uno siya bulan. Long sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saumu yaumi Ashura, in pagpuasa adlaw sin Ashura. Ahtasibu ila Allah an yukaffira as-sana qablahu. Angan ulatun ko patuhan at tawakan pangayun ko pa Allah subhanahu wa ta'ala, ampunun impardusahan ang katahon limaway. Masya Allah. Inna kauna dihilan kita no sinallahu ta'ala pagpuasa sinyomul Arafah 2 tahun ini ampun. Ang katahon limaway iwan ang katahon asusungon. Abyaun nyari naisab kita no dihilan sinabulan Muharram ang katahon limaway ampunun katunus sinallahu ta'ala bang kita no nakapuasa. Ipangasu may kita nyo magpuasa sin ikasiyam iwan ikahangpo tagisa. In Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam namin siya before siya nawapat. Wa in ishtu amain bang akulo nga dihilan pa kabuhi asusungon tahon. Dihilan pa ako kabuhi la asuman na tasa. Tanto tuod puasahan ko pa ini kasiyam. Ikasiyam, amunain kaina. Ikasiyam. Wasahan kini kasiyam, hasupaya lang nga di ako makasingod ang mga Yahudi. Masya Allah. Hasupaya di ako makasingod kanila sampai pahangpo tagisa. Ada pun bang kita ni wala nakasaot kaina, sawab sin naligap, atawakan sawab sin naawam kita no di na to kaingatan, imahal ka, harum ini ayaw na to lupahon. In magsahol kita niyo, supaya maparagbus na to in pagpuasa sin adlaw Ashura. Uno penas Ashura. Lamma kudima Rasul sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah, awak ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakat to siya pa Madinah. Awak ni Rasul pa Madinah. Kita na yung mga Yahudi, yaon nagpupunpun, iwan sa naglalami-lami. Kita niya. Ya subusin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uno imbya piyag kungkuyakan nyo, iba piyag punpunan nyo yan. Mahadal yawm, unin adlaw ini, long sin Rasul kanila. Long sin mga Yahudi, long niya, hadal yawm, yawmu Ashura. Adlaw ini, adlaw Ashura, najjallahu Musa min aduwihim. Amin adlaw, paglapas, dahing hamanga ato kuntara, inabila Musa. Solong niya, in kami ini, namuasa kami diyaon.
namuasa kamilong niya bilang pagsyukur namo sawab liapas ing kapuan iwan kamaasan namo asabab imusa. Surihay ni biya kita iyan bang indugaing agama matawakkal sila mamuasa. Kita niyo pa sa Muslim ang paimian Nabi Muhammad SAW, fa'ana ahakku Musa minkum. Unalong niya, bangin ka mo namuasa yan, suway labi ako, tagkapatut kam Musa, uminang sinyan. So, bimana, bang indugaing agama, namuasa sila, suway labi in kita niyo, naggugulal Muslim in mamuasa, kikinsumo niyaw sinyawmul asyura. Ayaw kita sumingod sindukay ang agama, bang nato pagkakitaan, mag-awot ninyawmul asyura, inhinang nila magluwak simbaran. Magsakit simbaran, sa waglong niya, pagkugkuyag na mo, ang pasuisyo nila, tinya, piyag masusa nila, wala nila kapaulihan yusain. Allahu musta'an. Ayaw kita numagad si mga tikad simbya ini kahalat. Sawabin niyo mula syura adlaw pagpuasa. Sunasubusin Rasul in Yahudi may ta sila nagpuasa sinyaw mula syura. Pasalan laungsin mga Yahudi amun ini in adlaw kalipuas iwan ka salamat hakuntara imusa amunay Fir'aun iwas sundalo niya. Baita, in kamatauran nagkay ng nabi, dagang nga bangsa Yahudi, dagang mga Banu Israel. Amura Rasul sallallahu alaihi wasallam imbukum Banu Israel. Ang kanda, in mga Yahudi, ang Madina na kauna, masakit kanila, may bukon inahinang nabi, dahil habang sa nila Yahudi, bangsa nila Banu Israel. Rasul bangsa Hashimiyah, tawakan Quraish, in Rasul sallallahu alaihi wasallam. So, then dito man, in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagkabihati niyan, in sila, long sin Nabi, lawi kami, tagkapatut kan Musa, huminang sinyan. Sumayta, Yawmul Ashura, adlaw ini, kalabbian sin Yawmul Ashura, kalabbian niya, aadlaw long niya amuna ini in adlaw kalapas kenda Musa, aato nila. Dihay ni, piatum tuman intuhan na to Rabbul Alamin, mga Banu Israel. Kisahan kita nyo sinallahu subhanahu wa ta'ala, singkahalan jimato na kauna sin Yawmul Ashura. Kisahan kita nyo, sintuhan ta Rabbul Alamin, inallahu ta'ala bang magkisa-kisahan niya in Rasul, mahinang palsawawan, ikagawgot, ikakusog. Sin mga amal ibadat, sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asal da makusog, sarta ipanghimati niya, ha mga nagkukufur patuhan, amin simiha, dengan agama sinallahu subhanahu wa ta'ala. Awak tu yaun, in adlaw yawmul Ashura, kisahan kita nus sallallahu ta'ala. Piatum tuman niya in mga Yahudi. O inagi sallallahu subhanahu wa ta'ala ayat niya suratul Baqarah. Law sallallahu subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab. سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Yari kita ni piatum-tuman sinallahu subhanahu wa ta'ala yang himatian in tiap-tiap nagguhulal amu in bar iman iwan piang himatian in kamatauran amin mga nagkukufur pallahu ta'ala simya parukaing agama. Biya sinsan bat in kamatauran
nahinang nabi deng habanu Israel. Yari kilap yatumtuman sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hatungod sin parkala kahalan imusa halaw man Fir'aun. Awaktu in ayat ini syabut sin mga ulama tiapsilan Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu. Awaktu sinallahu ta'ala min ayat kapatan tagwalo ya bani Israel udhkuru ni'matun min Allah amin piatumtuman sila sin ni'mat sinallahu ta'ala piatumtuman sila sinallahu subhanahu wa ta'ala siugpatan sin Tuhan Rabbul Alamin piatumtuman sila balik in mga bangsa Yahudi. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'il adab. Piatumtuman kita, piatumtuman in mga Yahudi. Law sin mga ulama, in ati silang niya sin idh din doon udhkur. Darf zaman ang mga tao magnanahu. Udhkur ay tumtuman yuba. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtuman yuba. Wa idh najjaynakum min ali fir'aun tumtuman yuba awaktu kamu liyapas deng halauman hapana apaman apa pagnakuraan ni Fir'aun yasumunakumul adab piyananamnya kamu sinsiksa maulul. Allahu Akbar. Piyananamnya kamu sinsiksa maulul. Unay piyananam kanu siksa maulul ang mga kuwan. Piyananam sila sin siksa maulul sino iyo. Yasumunakum su'il adab. Piyananam sila sin siksa maulul. Wa yudhabbihuna abanaukum. Piagsumbay ingkanakan niyo kausuhan. Allahu musta'an. Piagsumbay ingkanakan niyo kausuhan. Wa yastahyuna nisaukum. Damikan ing kababayhan nyo, piag bias, piag sipog, piag banyaka. Dalikum bala'um mi rabbikum azim. Damikan inyato panukas sa lagu-lagu kanyo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Uni sabab. In ayat ini, panghimati, akahalan sinjimatu sindua, Fir'aun, Ibani Musa. Awaktu inhula sin Misir. Nasabot at tafsir Ibnu Katsir sa tiap silan ayat ini dito na biyuta nga suratul Qasas. Awaktu in ayat ini timurun laung Ibnu Katsir dua in sawab sin piagturunan sin ayat ini. Panagnan sawab inhula sin Egypt amin Misir wayroon tauren doon Banu Israel nakauna. Uno in mga tauren doon Kibtin. In Kibtin yukab ko kayo na dictionary sin Arabic dahil mga Masihi dahil mga Nasara. Kita mo? Dan mga Nasara, Kibtin, way pa yung Banu Israel. Kibtin in mga tao naguhula a Misir. So, in kamatauran mga amuin tao hakauman si Misir in mga Banu Israel, biyan niya ka si mga tao Kibtin. Biyan niya ka. Biyan niya ka nila yung mga Banu Israel. So, hawak to biyan niya ka nila yung mga Banu Israel, aun alim si mga Banu Israel. Sawab yung mga Banu Israel, inanubo kanila kamatauran kanabihan. Mayta, inabilayo Yakub, Banu Israel. Biyadin ng kakaon si mga Banu Israel maun pa Egypt. Biyadin kakaon nila. Pasalan kan Nabiullah Yusuf. Apag nakura na roon. Sa inkarya sa lisinhula Egypt, wayroong Banu Israel. Kibtin lang si mga magtatapsir. Awak to yaon. Intaw diyan biyan nga nilakatan in Banu Israel.
Pagbanya nila ha mga Banu Israel, buwan nagmimiting-miting in Banu Israel, nagsuy-suy parkala si mga kapuan nila. So hawak tuman nagsuy-suy si mga kapuan nila, di matong in mga panindog ni Firaun, mga cabinet member ni Firaun. Pagdatong sing cabinet member si Firaun, ngaon, di mongog, pinda in topic sin alim si mga Banu Israel. Unang topic nila, kisa nila Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim, apo si mga Banu Israel. Awak to nila kisa, long niya imyan in sheikh nila to, si mga Banu Israel, long niya, awak tulong niya Nabiullah Ibrahim, nakapanaw, nakalaway Mari Iwan Isara, nakalaway sila long niya Mari Iwan Isara, pakauman, sin Misir, kita sila sin Nakura, sin Misir, Malik, Nakura. Pagkita kanila sin Nakura, piyatawag sila, karwah, ampaya subo Nabiullah Ibrahim, bang uno niya Isara. Laong Nabiullah Ibrahim, way siya imyan asawa niya. Unin niya, hiya ukhti. Insyayan tay mangud ko. May taway niya iyan asawa. Sawabang niya iyan asawa, aun dit sila lumukay, puy ngaun sila si mga tao Egypt. Long niya isya tay mangud ko sa imaksud niya to tay mangud agama Islam. Harihay ni impyag dahil sing kaibanan long niya tuan makajariti mamuting bang ikarayaw. Makajariti mamuting bang ikarayaw. Biarin dagbus. So pamadimil kita sampul, aun tao dua nagtiyaon nagkakalo. Dua magtiyaon nagkakalo. Pag simba na yaw, nano iso'y maun kay mo, lang mo, baita inasawa ko, di ko na siya kalasahan, ibuhit ko na siya. Sawab mayta, uno-uno na yung bisara kuan. Baita siya, di siya magpanutbras, mong biakato. Magbuhit na kami. So ini ikaw, nano iso'y ikaw susuyan, nag-report na ko matto, inagi mo, inagi simba na mo, lando inlasa niya kay mo. Binda mi bisara. So ati na puting ikarayaw. Puting ikarayaw, bigta na mo, supaya di maaon in pagbugit nila. Di maaon. So, in kahupuan niya, long si mga isang ulama, long niya bangyanan puting asal mangida. Na. At tinabas nga ng puting, di na siya karayaw. Sa walaw po, bang puting aming ganta, biyakan kan Ibrahim, nagsipti sing kabuhi nila, nagsipti sing kabuhi, waingi niya. Biyasin zaman, nagapin ka turiya sa buwangga. Bang ka rimay at mag-cross biyayan, naway, kalaungan kao. Dan bang sa taimingat na nagsangalan ng ama, ng ina, ng Espiritu Santos kuno. Imingat na sawab may tabang di may ngat biat kumanging kabuhi na at tinajari na siya. Sawab may ta mahal nga ing kabuhi. Subyat tininang Nabiullah Ibrahim. Pagubos pagatod sinakura maun kansara biya dagbusurun napsu innakura. Namalingkat bawain Isara. Biya surun napsu. Pagsudsin amin parkala yaon, sungsong man sumukin na kura, mikit siya. Biya sa Korintihon, Masya Allah. Bimana, piyarihala Isara sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mikit siya. Sakawa sa mikit, mga isa maap kan Sara. Surit to napuas man, imyan in Nabiullah Ibrahim. Lang Nabiullah Ibrahim yakaw Sara.
Hasusongon ridjikian kau anak usog amuin mamarinta di hamisir iwan mamulakkan at manglubo simparkala pag nakura sin misir. Subhanallah. Na dungog si mga tao Firaun. Pag dungog sin tao Firaun, magtoy nagusus, magtoy nagsumbong. Ang karama-kararay mga magdarabis sarayan, nagsumbong magtoy. Sawab, malaggo, big deal kanila, in parkala to aun lumubo. Aun lumubo sin parkala yaun. Si pag nakura Firaun la'natullah. Unin hinang, miyadto kailo in mga bata ni Firaun, nagsusilang iyakaw long niya, nakura na mo. Diungog na mo long niya in mga Banu Israel, nagbisara rin dito nagkabtangan, hati niya aun kuno binin, aun nawasa nila, papanaw sin kahapuan nila, paminsin kapuan nila, aw nasusungon, umaraw sin pagkawasa mo. Pag-umus in kita nulong nga tao ini Egypt, tao Kiptin, duyon niya kita no rendi. Subhanallah. So rendi to, simud bakti papikila ni Fir'aun la'natullah. Ang kanariha jamanta ay kau mainu-inu, magtalianak, magpangtungod, magtaymangod. Sawab saja sing kawasa, maaw ni pagbuno. Na Fir'aun, di mabaya, maiging pagkawasa kanya. Bukun at siya nagkawasa. Ana rabbukumul a'la, ako na intuan sa tastas. Naggulal patuhan, Fir'aun. Ang kanati, hindi ka ito bisa magpangtungod, magtemangod. Basta parkala, kawasa, agad magpatay, kalupahan ng karugo niya. So, hariha ini, pag iyan biyato, amo na impya tawag Fir'aun im mga magsisihirin ka niya, mga bangupaman di ka ito, mga Power Ranger niya. Mga magsisihir, magbumagic. Yat to first panagnan sabab, katurun sinat. Ikaruan niya katurunayat, awak to nanuisuy, awak to kasuisuyan na Fir'aun sin parkala, diat tulong niya aun gumanti, lumubo sing kauman, sintay ni, duuyon kita niyo rin, makawain kawasa mo. Ininang niya, one time timandaw tandaw Fir'aun, astana niya, harap man to pa Palestine. Sawab in Egypt pa Palestine, masuk daw, wala siya bako nakato pa Egypt, sa suy-suy nila. Timandaw tandaw, Fir'aun, imatud mato pa Egypt. Ay, pa Palestine, doon sa Egypt, imatud siya, astana niya, pag-uus, nakatug siya. Nakatugman siya, nakatagainop siya. Intagainop niya, kita niya si Mahaya in Masjidil Aqsa, aun gimwa barakayo. Subhanallah. Pagwas imbagakayo, imbagakayo yaun, simud hakatan kawayan, napulak ka natin bagakayo, simud katan pakawayan si mga tao Kiptin, tao Egypt. Simud, paway nila. Wayroon siyod imbay si mga Banu Israel. Way siyod. So alam tagayrop niya, pagbati niya, tawag niya in mga Power Ranger niya, in mga magsisihir. Gatag niya. Long niya bangka mo uno ba apapatan niyo, iban uno ba hapangatod niyo. Dasin kahalan sin tagainop ko ini. Long niya may ta. Biya ini ba ini siyusin tagainop. Long sin magsisihir ka niya, long niya Fir'aun, tumtuma, asusungon aung gumanti kay mo, pagkawasa mo. Na, magtoy na, yung suwang indugo Fir'aun. Ang kanda ay magkikita-kita yan, mga temangod kwa ka may Islam, yulas na Allah Ta'ala, sumasa na kimugdan, iban sinway, mukunda marayaw hapangatod sin Allah. Sawab wayrong makaingat sin gaib, tuputin tuhan tarabbul alamin. Ang pendikato on masul,
Ini buko na ako inagbayta, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aun masuldeng kato, bang ako kalawaan bulawan, so pama, kalawan ko bulawan, aun masul, agad di mo ikauyom, sawab sim problema yaon, piaglugtuan mo, aun no makasakas kay mo. Laong niya, aung kaingatan ko magkita-kita, bang ko mabaya. Wailong niya umingat. Amo palong hindi katukuran, inakatampal, bisa nakatapok, mapakuan niya. Na ini ikaw, sawab si piaglugtuan mo yat, mabaya mo ingaton. Na imukain pag-iman, kimahakad. Ay, kulong nga maglangog. Na nakilong nga si mga kahuruan, sirik kuno. Bukon kahuruhan ni nagsirik. Rasul sallallahu alaihi wasallam, iwasin Allah ta'ala, in kahuruan way lamud. Mga ulama, way lamud magpanirik. Nagmaana sadya sila, simmaksud simbayta sin Rasul. Inagin ang hukuman, way lamud si manusia, Allah subhanahu wa ta'ala. Bang hukuman parkala agama Islam. Wayron. Nabang kakimagad, lang mo nagpakita-kita ko miya, tulong si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabalikan ko, buko na kinagiana, Rasul sallallahu alaihi wasallam, lang si Nabi, bang intaw miyagad nagkita-kita, amin wayron pa kaw miyato, niyat mo sadya, miyanaw maksud magpakita kaw sinalawa mo, ba't mo kaingatan? Lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakbalu salata 40 yawman, di tay maun insan bahayang nga kapatan adlaw. Subhanallah. Mahunita. Ang kanda, in parakala katan, basta yanin arta nalawa doon kay mo, aun na ni hanti sintuhan ta Rabbul Alamin. Ay ko, inallahu ta'ala, kaya ingatan niya bang unuin labi mo kalakihan. Kaya ingatan niya bang unuin labi mo, ikakuyag sin kinababaran mo. Ay nako, matumag kita-kita. Ba't bang ko nagkita-kita? Bukun day sabaki bukun da mano siya magtutungbas. Allahu Ta'ala. Sabiyawaitan kawasal sin Rasul kapatan adlaw di tayo mo ni sambayang mo. Nabiyarin na baka di pa ko magsambahayang atawa Jumat na ko magsambahayang nagpakita-kita pa kaw uno pa tayo mo kay mo. Magkita-kita kimugdan na kawala. Mangida siya. Kita kawa. Ikarita dya papikilan. Aun nagapin hazaman na ko na. Bukun sahabat ha, bukun sahabat, bukun uno, nagapin hazaman ta. Naliang sin kampong niya, inawakog pagkita ipagsaban mo nalawa yad to, gantian na sinallahu ta'ala. Lari, pagkita kulong niya. Nakimawa man kailo magpakita kita. Pagkanimalang sin tema guru niya guru. Iluwak isab sin guru yaon. Kiyawa nin chinila si magkita-kita, tiyapok. Naroon na nakita. Laong niya, in kimawa kay mo biya ini, in nakakawa kay mo biya ini, dagbustaw rin kimawa. Yan. Atawakan imyan, laong niya, in kimawa kay mo biya ini kolor, biya ini dagbos. Yan. Kita mo. Naso, biya luparagbos, kumakat kumagtoy. O masul magpakita, kita ko lang isuratan ko, isuratan mo lang niya. Makamanakaw niya, maasusog. Allahu Akbar. Naman pag yan kayo makamanakaw maasusog, bugto alang isuratan yan. Allahu Akbar. Ipabugto magtoy. Damit yan bang pagkita kay mulong niya, nakaanak kaulong niya, ay makasawa kaulong niya isab, mas baway, ibang pag yan, din ako magpakita bang bihanda. Surendi hayni, nagapin na, nagkita na din. Ini kimawa, ini na okay na, kimakad na. Napagguwa si makikita-kita, naglawag na si chinilas. Nalong singuro yung bang kolong nga bunal magkita-kita long niya, tukura kuno, bang aunuin taong pa mo. Na nagtali ng bakay, di niya kaingatan bang auno. Tiapokin taong pa niya. Uy, kaingatan ng kimawa simbulawan, sa niya kaingatan ng taong pa na timapok, na sa kalituan long singuro yaon ayarin taong pamotas ato pakin timapok panaliwak pa o. Imana mga yang patsamba. Gasi sambat ko kimugdan na way kimugdan di day karayaw. Nakita mo yung mga Power Ranger ay Firaun. Mga magkukuan kaniya, mga magsisihir kaniya. Uy naki.
aulong nga gumanti kay mo hasusungon. Ipag-anak, dahil mga Banu Israel, kumawa sin kawasa mo, lumubo. Long Firaun rin ang hunta. Suway long niya long Firaun, suway patayon ingkatan kausukan. Piarahan ni Firaun, inhula singkatan Banu Israel, ingkatan Banu Israel kiyawa, piarahan niya kababayihan, ibang biakatri panday iwan sundalo. Chikapon. Pag chikap, kitaon bangka no siya nangiram, iban ko no siya maburos, iban ko no siya manganak. Chikapon. Dari katuduhay nga siya pag-chikap biyaon. Bangkaw nag-uho, bangkaw yulapay, bangkaw hinglaw, bangkaw naulog ang mangga, pag-chikap kay mukubid. Narido kay nisab. Chikapon. Kaano kaw? Kaano siya nangiram, kuno siya maganak, chikapon. Bangsaw pa mapag-anak kya tusog, ang kiraiman ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ. Bang pag-anak, sinanganak yaun, pag-anak yaun simbawai. Di mo ausog, bugtuon, guntingon ng pusod, uturon ng pusod, hamparahon pagwa, يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ. Ang pasumbayon, uturon magdwa simpawiso. Allahu musta'an. Way pagduarwa. Ubuson, uturon magtuoy. Pag-ubos bang babae, pagkita babae piyag anak, di isab nila patayon. Sa kawaon nila, uno, hinangon nila banyaka. Ang kaya nga, yastahyuna nisaukum, in kawabayhan nyo, piyag bias, piyag banyaka. Ang pagkabariyat, tabi ada kuman, piyag usiran in kawabayhan nila. Si mga Banu Israel. Harun mayan. Pagubos, nagkatansing kausungan piyag anak yato waktu, piyag patay. Way pagduarwa. So, nainang sabab, nakataliin mga bataan ni Firaun. Laong niya bang ini ubuson patayon in kausuhan nato. Wayroon na makawa nato. Banyara. Sawat yung mga banyara na tinibiyaw, maglalaas. Bang limaas, sumuk na ingkabuhi nila, pakubul, mawapat sila, wayroon na sumublikato kausuhan. So kita'y makahinang. Ang pagkabanyara na ini kababayhan, di mahinang ininang sinusog. Di. Nauno ba halong ininang unta? Laong ya suwe na to dahong magbisaray nakura. Laong ya nakura, Firaun, banglong niya makajari, undong-hundungan na to impagpatay, mga kausugan si Banu Israel. Nangamay ta. Nabanglong niya, ubuson na to patayon ingkatan pag-anak usog. Lumaas im mga bataan na to ini, im mga banyara na to ini, pagwapat nila, way na makasubli. Ing kababayhan, di makay nang basin nilang singkausuhan. O na ninangunta. Long Firaun, papagsublihon na to. Pagsublihon biya din, alternate. So, pamahatut biya kato, ibutang ta, para maulay nyo kahatan, 2020, atahon ini, ingkatan simpag anak usog, di patayon. Okay. Ingkatan simpag anak usog, di patayon laong Firaun. Pag-abot lang nga 2021, so pama, ini sample tajat nyo katyan, pag next year at lang nga 2021, patayon ingkatan kausuhan. So, awak to ini, naburos na inaimusa. Isin first piag buros, inaimusa. In first piag buros niya, amuna inabyula Harun. Mangulang imusa. So piag buros, sinina imusa, Harun, nabyula Harun, pag anak, kinabyula Harun, di mo na bukun time pagpapatay. Bukun time pagpapatay. So, inabyula Harun, di mo limaya,
Simulig, himayang halom silig siya, so buwan mihabutin waktu pagpatay. So alhamdulillah, wayroon. Kinabila aron, impulse piyag anak. Pag ikarwa, miabot na intahon pagpatay. Piyag burus na sinina imusa, isyo na, hamula imusa. Sa inhinang ina imusa, pagtahunan nintian niya amin di sa kabistuan burus. Wayroon kabistuan si mga bataan ni Firaun siya nangingiram. Subhanallah. Why? So, rindon man, wayroon kay ngatan si nangingiram na inina imusa. So, rindon man, naon, piyag anak man ni Musa, pagkita sinina imusa, siyod siya magtuilasa. Sawab lang inallah, lang inagis na Allah subhanahu wa ta'ala, alkaitu alayka mahabbatan minni. Inagis na Allah ta'ala. Ya Musa, ingkatan sin umatud kay mo. Ingkatan sin makaatud kam Musa, suhuron siya ulong iwan lasa. Itawa, imusa, katan sin umatud kam Musa, suhuron ulong iwan lasa. Sawab sin lingkat pamayhuan ni Musa, iwan lingkat imbayhu pamayhuan niya, sawa ay muka niya. So, 5 sa landuina niya. Tamo, 5 sa. Pagla sa landuina niya, yaun nalaw man, nagwahiin Allah ta'ala pa inay Musa, awhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Laong niya paduro amaun in anak mo imusa. Piaduro. Awak tuman piaduro, kimatingog na yung mga kurai Fir'aun, mga sundalo niyan na. Nasabo nagduduro yung Musa. Sabo nagduduro, imarin Allah ta'ala, wa in khifti, bangkolong niya mabuka, fil yammi fil bahar, tiluan long niya maun palomsin, dakat. So inhinang, sinhina, amin akis sa sabot kain na, Tafsir Ibn Kathir, ininang hinay Musa, sa wablong Ibn Kathir, inbay inda Musa, inay Musa, aun sa pa masuok kanila. So inhinang, hawak yun ay padudurui Musa, hinangan niya tabut, intabut ini bang di katu biyak kabaong. Una, lalungan at usog. Pajiwahid, lalungan, chika manin pagbutang, lalungan, kabaong, bangha mga basa Tagalog. Surain duman hinangan, pag usyukot-ukutan niya, pagdatong si mga sundalo ni Firaun, ituntun niya pawawa. Sayaw na yuukutan. Tabunan niya, okay. Pag usyat to, pagtabon niya man, yawa niya na siya balik piaduro, sakaliyan na bigla di matong, isundalo ni Firaun, hawak to pagbaba niya, sampay miyugto in luwid. Pagbugto sin luwid, yanod sin alon. Pag anod sin alon, yanod. Pakay ni yanod, paasta na Fir'aun. Asal siyunggod siya sin Allah Ta'ala. Yanod maun pa sa paasta na Fir'aun, la'natullah. Pag anod, paasta na maun ni Fir'aun, kita sin mga bataan ni Fir'aun sabo, nagdarakdak, aun lang niya, aun lalungan, wala nila yusus yukab. Wala nila yusus yukab, punin hinang nila, diya nila matu panakura. Pagdamat to panakura, piya kita. Kan asaway Fir'aun, amin piyari hala, sinallahu ta'ala, karidan sinallah, Asya bintu Muzahim. Pagkatu kan Asya, pagkita niya kan Musa, siyud siya magtuila sa ibang kuyag. Sawab, ingkatan makakita kan Musa, surun kuyag, surun lasa. Ang pendikatu, tabiayaon, nagngangan siya Musa, sakali pagatod mo, dungalan, kung ikukuhan. May takaukuhan, bangin hinang langgal sa rapatuhan. Na Musa, katan si makakita, kuhan. Alam mo yung, siyod lasa kailo, Asya bintu Muzahim. Awak tuman yato, awak tuman. Di matong ni Fir'aun. Pagdatong ni Fir'aun,
Laong niya isu yan. Bang niya deng habano Israel so patayon. Laong niya siya, uy, kita abay sa bindagbos. Patayon mo lang yung biyain ni dagbos makakugkug kuyag. Allahu Akbar. Makakuyag. Kita mo? Di, biyarin lang niya kaaki. Nasunay hinang sawabi Musa, wala na usus piyatay Fir'aun. Ipat, iya siya bintu Muzahim. Sampay in masa, maglaki na Musa magpaduro. Maglaki na Musa gatas. Na, wayroon zaman nila tumabi mo mga gatas bonakid. Way mabi mo gatas nan. Way mabi mo gatas ununo. Sunin hinang, piyawi niya piyakawa niya. Piyakawan niya katan. Paduro ni Musa. Di Musa dumuro. Mapi daw ay sabi Musa. Di siya dumuro. Pag si mangod niya, magulang ni Musa, min babae, awak tuti siya ti yanod, sindakat, yanod siya. Dito tuwi, imagulang niya babae, ya apas siya bang pakain inano di Musa. Bang pakain inanod. Pag sakali, kita ni yanod matupasta na Fir'aun, pag kita ni yanod matupasta na Fir'aun, unin hinang, kiyat to na magtiyay asya, long niya, hal adullukum man takfulo, mabaya ka mo long niya, baitan ko bang isyong makapaduro, habata-bata yan? Allahu Akbar. Ayatan sa Allah Ta'ala. Inalitulak, uktuka fatakul, in temang ubumusa, piyakatun ko kanasi akan Fir'aun. Piyalawag asabo ko, awak to ko naglagi si magpaduro, piyakat to ko siya. Awak to mamyat to, imyanin temang mo babae, kay ngat mawaya kami hinduan ko bang isin makapaduro. Naisik yawa? Yawa ini na Musa. Allahu Akbar. Pagkawa sinhina Musa, na pagpaduro ka Musa, di mairik, di muro magti Musa. Nampay man niya siya, di nakaw, ipatayan, paduruayan, pag-ubos, gajihan tapakaw. Allahu Akbar. Di mayon kabuhi. Wala pa napatay Musa, wala pa sila laban niya ka, na hinang pasabab, inina'i Musa, ipat gadjihan pa. Ang kanallahu ta'ala magjanji, sawab janjian niya, inhina'i Musa. Ay nakaw ma susa, wa inna radduhu. Sa muna ito rin kami, ibalik na mo na maun kay Musa. Laos na Allah ta'ala. Waja'iluhu minal mursalin, iban hinangon na mo pa yan nabi. Allahu Akbar. So doon na nahipat. So nahinang na, Musa sampay limaggo na. Simulig na. Awak tuman ni Musa simulig. Awak ti Musa simulig. Implano Musa, ingkatan simbanu Israel. Ingkatan simbanu Israel, kawaun Musa, mig sila ha Egypt. Mig sila ha Egypt. Sawa bukon na maraw in pamuinga, bukon na maraw in pamuinga kanila Fir'aun. Biag binsana na mga banu Israel. Haron mayan. Haron man ni Musa na nang nanabi, nagpasampay ni Musa, sampay, di lang sallallahu ta'ala mu'jizat, Musa. Sa Maria kita bangunin siya po talom si tafsir Ibn Kathir, kaya nabasa ko. Hawak tumanin doon, Musa, tiyuhon niya nakatanin banu Israel, sawab, nagpalman na Allah ta'ala, wa awhayna ila Musa, bi asri wa ibadi. In ati sin asri yaon, amin pagparaw sinum ya Musa, nagwahi na kami kay mo, sin manaw na kamumig, kamu sindum rin doon. So rin doon, kiawa nila na ingkatan, amuin, banu Israel, mig na sila. Awak tuman sila mig, pag-ubos,
Minig na sila sinumbigla imandum, sarta naglaho imbulan. Sawab minig sila to, damlag, hangpo tagupat kasubangan simbulan damlag. Pag-ig nila, sakali bigla imandum sarta timigidlum, naglahu insuga iban simbulan. Paglahu sinsuga iban simbulan, unin na ng sawab, nalawa inda Musa. Laong imusa, how no nakita niyo ini? Nakapakain nakita niyo. Laong sin ambok ding ha mga Banu Israel, laong nayako long ya Musa. Inabila long ya Yusuf, inabi Yusuf, awak tulong nga sinadya sa karatal maut pa siya. Aulong ya piyag isunan iban sin mga maas na mo. Lang ya uno. Inagilong nga Yusuf, inabiyula Yusuf, bang kamumig den diha Egypt, ayaw nyo binan imbang kay kudi. Salong Ibnu Kathir, biulian niya in kabtangan nilong niya Allahu Alam. Sawab in riwayat den kan Tirmidhi. So hawak to yaon, awak to yato. Long niya may ta, naaw nulungin kuwul Nabi Yusuf, bangi Musa. Long sin mga panaiban ni long niya Musa, ya Nabi Allah, in makaingat long niya singkuhul long niya Nabi Yusuf, aun hambuk mas babae. Lang ahaw no. Long na yadto, so kyato nila. Pagkato kawakan nila man mas babae, long Musa long nga babu tudluan bang auno in kuwul inabila Yusuf. Laong si mas babae di ako long nga mabaya sa hingga suway mo hagarong insurot. Alam nga ni surot yan. Ya Musa mabaya ako pangaywa patuhan im maglundang panun kita halom si sulha. Allahu Akbar. Sin magunong-unong kita halom sulha. Laong inabila Musa mahunit yan. Sampai nagwahin Allah Ta'ala Musa, agara ing kabayaan si maas yan. Agara. So rin dito, liungkat nila ing kuwul na bila Yusuf, diyan nila na. Surut naman sila miyamanaw na sila. Yan na nag-us-us in mga sundaloy Firaun. Yurol na sila ulian. So waktu man sila tumyanaw, long sigkawan ulama, long nga kanuman nga ibo intaod nila, sa bukong dating portan pilain taod, imahalaga miyanaw sila sa buweran sa butalong Quran, bang pilain taod nila miyanaw. So hawakto na sila miyanaw, nakaabot man sila parakat, inaunahan si pagpanaw nila, Yusa bin Nun, Iwan Nabila Harun. Yusa bin Nun, bata-bata, amuin, narasin, awakto nila miyatu kan Khidir. Kalau makisa naturay sabi, imo sa iwan, pagpangaji mo sa kan Khidir. Yusa bin Nun, hamok ding hamang anabi, bata-bata day siya, bata-bata. Iwan Nabila Harun, imyan na indwa, yako long nga Nabiyullah, yako Musa, amo na kainilong nga indaakan kay musintuan di kita nyo hamundong hatungod dakat ini. Ang palong ikatada, imbipurlong nga imusa, nanay ko ding nga hijip, asal iiyan niya indakat, kagwawahiyan sa Allah Ta'ala, uno-uno in order himusa hagara. Uno-uno in order himusa hagara. So, rin doon man, pag-abot din doon, yun na sila harakat, dito diaak na sinallahu ta'ala, imusa sinallahu ta'ala, long niya idrib, biasa, long nga Musa, luwa ka na indakat yan sintungkod mo. Pasab masuk ni da Fir'aun, iwan simbataan niya, ang paimaksud ni da Fir'aun, asal imaksud ni da Fir'aun at tulong niya, malumos na kamu, malumos na mga Banu Israel. So rin dito, pagluwak ni Musa, sindakat, nasipak indakat na bahagi ang tagduaran. Subhanallah. Hangpu tagduaran, 5 bay ingkatan.
amuin mga Banu Israel sampai katumtuman nila hambuk datwi ilongnya innanubu kamu. Hambuk din lawayan singkatan Banu Israel. Hangput tagba nakalaway sila katan inagis na Allah ayat kaiman wa id farraqnal bahar wa najjaynakum min ali fir'aun wa aghraqna min ali fir'aun. Laungnya awaktu na musipak indagat. Awaktu sipak indagat hangputag dua na bahagi miyanaw katanin Banu Israel pagsunod si mga sando-sundaloy Fir'aun magtuy tiyambul sinallahu ta'ala bialin tuan indagat unin nahinang nalumos sila katan. Kaano ito jima to? Jima to siya sin adlaw asyura. Paglumos kanila adlaw yawmul asyura. Sawabin hadith kaina longnya amun waktu paglapas kana Musa mga ato niya. Ayaw mula asyura. Ang karakalab yan sinyaw mula asyura. Lain dito naaon sabab sinadlaw asyura pagsukur si mga Yahudi mamuasa sila. Nakita niyo isab. Dito pagluwaki Musa na bahagi hangputag dua indagat pagsunod si sundali Firaun. Iwan ni Firaun diaub sinallahu ta'ala nalumus inda Firaun. Iwas sundalo niya. Laung pasingkaywanan basa kuni Firaun may miyate pasal mayta. Kuan yung long niya. Uno ba? Di sa long nga matay long e Musa yaon. Ay ikuan long i-Firaun. Pasal long niya. I-Firaun yaon. Tuhan. Na pagkita nila ti yaon na pag-una sindagat piya kita sinallahu ta'ala yaon na natigal lang i-Firaun. Kaya ito natigal lang at inanabugtang na nasalak natama natok-tok. Natigal lang. Yaon na nanahay. Napagubo si Firaun, yayaran sinallahu ta'ala, unin pagad sinallahu ta'ala, wala tiyay masin lupa, sambil pabiyaun wala kiyakubul Firaun. Mayta, di tumay main lupa kaniya. Mayta, di tumay may nang ayat, mainang pamintangan singkatan nakalando ing kufur niya patuhan. Nakalando ing kufur na padarat sinallahu ta'ala. Bang nakalando ing kufur mo, ayaw pa yung tumay ma Allahu ta'ala, mismo gumisintuan, ikaw tayo maun. Wala tiyay may Fir'aun, mahinang sawab, mahinang pamintangan singkita nyo. Tayo mangod. Isun hindi, aun para hindi ka to, naggugulal Muslim, wala tiyay masilupa. Naggugulal Muslim, sa inhinang manamak ka Muslim. Amunan niya nakura sindugayng pagnganan kumayni. Kaya nga tanyura. Yaon siya hinangan tuan, ataas niya kubkub, kubul niya, ataas yung karbala nila. Di tayo mo silupa, sabi may nakalanduin ka kufur. Sa may nyo ako mga katotemuran, may ta, sumun paparkala, biyaon. May ta. Sawab sin Saldinas, iwan sin magikari. Ang patawya da kuman bang dumatong ninyo mul asyura kanila biasin kinsum dumatong aun hambok bilik-bilik nila ingkatan sing kawabayhan pasun nila paron isyusu na jing kawaon nila ati akamimbihan pagus magluwak si mga taikod nila sa may tasumuding katotay mong waran tamaw kita mo hawak tiya tu adlaw yawmul asyura impaglapas isyusab in Pilipino, wala tayo masilupa, malukay kya kumul. Yapo ni Marcos, wala da siya tayo masilupa, malukay da isab siya kya kumul. Sabmeta, nakalando in kakufur niya sa tapyag buno in kataw tayo manguranta si Masyalo. So, mura-murahan, basi sambat, pangadyan na to, amon niya to in waktu, kaligtas inda Musa, kan Fir'aun, amin kawapat na Fir'aun, la'anatullah, amin sawab, kimugdan siya adlaw yawmul asyura, sinkaw amin kaligtas inda Fir'aun, inda kaligtas inda Musa, kan Fir'aun, inda Fir'aun, la'anat sila sinallahu subhanahu wa ta'ala. So, murah-murahan, mga palanguan kwa ka may Islam, ayaw na to kalupahan magniat, mamuasa kinsum, sinyaw mula asyura, bang kakausan sampay pa hangpo tagi sa sin bulan Muharram. So inshallah subhanahu wa ta'ala pa shout out ha mga 500 viewers na to labi
labi kita no 500 yan, magsukol ha mga nag-share sin patumtum na to, wala kamo nagsulo sin ibadat, nang dihil kamo, nagpahampit kamo kaybanan. So inshallah subhanahu wa ta'ala, yato pamintangan sin mga amo in story ta dya pagkayawmul asyura. So story ta in adlaw kalapas kan Musa, si ma'buray sab adlaw asyura iwang kawapat kan Fir'aun. So inshallah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan bang man pagbarakat in kamuhi na to adum ini, sarta maun in pagsarang syukur ha mga dahil doon nag-amin mga nag-view iwan si mga yan diri mungog kanyo, salam doa kanyo. So inshallah subhanahu wa ta'ala, kalau adlaw ahad aw na sa mag-sponsored kato tanyo, inshallah subhanahu wa ta'ala, sa di na ako mag-raffle sa wabya matawd nga ni sulat, binsa na yung commander magsulat sa magpag-aims na kita niyo. In price na to, inshallah, pizza taam. Inshallah, ahad. Kalau ahad, bang bukon na busy, mag-post dako. Inshallah, subhanahu wa ta'ala, bang bukon na busy, temang urninis, inshallah, mag-post dako. Shout out, palimang gatos. Kita niyo rumyan limawi, magsukur kanyo, hari kamo sumuhon, apagdungog wasihat, sawab niya tudeng ha mga muna-muna, panghimati kamo, pagbulansang kanyo. Damikan mga temang udkwa ka may Islam, bangaon kabtangan ituan naufil kanyo, abukon matarang, bukon maraw, dungugon atay nga singkamu, ando, mga yu ako kamaapan. Sawabing kami ni manu siya sadya magkalaw, suwelo na sa pagchikon. Suwelo ra pagchikon, sa manu sa adya kita magkalaw. Mayroon tao pelpek di hababaw kumi. So inshallah subhanahu wa ta'ala, biyaon, mabaya ako, dumil waktu kanu, mabaya mga subo. Hatungod sin gwa kasin tapik, na, jawaban namu akakausgausan sin kami. Inshallah, mabaya mga subo. Okay, it's your time, baby. Yan na Ibasir Hasim. Bas, inshallah, mga ahad yan, radio mo intaan pisata. Isarak ka ta ha mga viewers tayo ni. Ayun ang kalupay, i-like nim page na to. Page, like yung page, yung follow. So paya, ma-update ka mo sin katan. Sab dira kita niyo mag-program, dira kita no mag-live. So inshallah, bangong mga subo, magsukol siya kapag di na siya, okay. Magsukol watching from Payaw. Okay, magsukol ay sab siya kapag nasa, alhamdulillah. Okay, so mga subo, tungod akama, bid nila subhanahu wa ta'ala, welcome, tadkaw. Check. Manjari amun makisa mga ipon ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Umar ibn Khattab. Kalau na waktu, inshallah, matawad pasal da hanggat may buhay, marami pa tayong oras. Matawad pa manasihat ta susungon biidnillah subhanahu wa ta'ala. Isu pa mga suwo. Tuan Sheikh, mga suwa ko, dahil hain kau mag-post yan, ba't ko kaingatan? Okay, Azizia Rihana, mag-post ako sometimes, doon da Facebook ko, IFB Yazid Abdullah, pag-uwo siya to share ko pa page, doon da ko mag-live pa page ko, Ustads Naufil Darkis, i-like mo yan, i-follow mo, para ma-update ka. Amo yan to, hindi? Okay, magsukol na isab Sheikh, magsukol kay Mugoro, magsukol Ustads sa pangadya, magsukol na isa mga magdungog, hindi ka mo pagsumun. Tumtumon na to, inil mo sinallahu tala, suway pagsawsawhan. Magsukol katuan, okay, Habib Ikong G. Ikong, magsukol, Habib Ikong, makaw yung madya, kulong dumug kay mo, Sheikh. Na supaya ba, condition kita nyo katan. Shasha Balid, watching from Qatar, magsukol, yes. Alhamdulillah, Sheikh, magsukol simpatumtum watching from Kampol na Zone 3, Jama Al-Kuba. Salam doon itong muktimal, ha mga Kampol na, luwalabi na ambok mahulang tayan, isalam mo ako kan Katuan Ras. Magsukol, Sheikh. Okay, magsukol. Salam, Ustads. Mabaya na ako ini mag-asawa sa uway hikaungsod ko. Biyari na ba ini? Uwa! Sherhan Ali Sali. Tuan, inagis si Rasul sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkumul ba'at sa falyatazawwaj, fa in lam tastati, pabisyani. Ya kumangod. Inagis si Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang kamu siyo makagawas na kanyo, aw ni pangungsod niya, na mag-asawa na siya, bangway. Brad, pagpuasa na dya kaw. Kalau tumakad na kawang ko dumating suratan mo. Sari nawang dayahan ni ikamutuan Naufil ini, at asan tanasan ungsuran, bang manjira tumas mga ngibo pilakyawn. O
dua aja kau. Kalau palo ayo na sinallahu ta'ala. Wayroon mahunit patuhan. Sabi samat naging sinrasul, bang way pagkakaw sa pagungsod, pakusuwa yung pagpuasa mo. Kalau palo ayo na. Bangka mo mga guys? That's correct? Yes. Mishari alapas, salam doa, katuan watching from mahali katagig. Ay, mishari ni alapas, yun natin atagig biyaon. Yun natin atagig ni mishari. Amin magsukul syek. Let's yes magsukul ay sab. Renon. Gos, uno ing gamit mo hafiz mo, may tabya, magsahaya ko, magsukul gos. Subhanallah. Secret. Secret, Ren. Okay, nakareply na in Honor Sin Tan Basir Hasim. Inshallah. Okay. So, ahad, bas? Ahad, iridi mo yung pisa at tahan taman ko kinsom. Sabto, pag-ahad yato, domisnin. Inshallah mga guys, don't forget to like and page to follow. Okay. Pangasuot patuan, okay, bang kita mag-ail, nag-short pan, uno, jari siya, okay. Okay, pangasuot niya, bang kita kuno mag-ail, nag-short pan, uno, jari siya, temanghod, imag-ail, bukon surot, insuway kaw nagtatamong. Bisan pa lumabi nga short pan, di na mabajari ra ko mag-ail. Ayaw sa Jesab ko mag-ail, yung ko kikita sintaw kataan. Kalaungan ko sa dupang. Sahi! So, amya to, jari siya. Temangod, sun malik, adilon, jari siya, bisan pa ing kaaunan mo, makalabiring, short pan. Okay, padsmer amin, tuan guro, okay. Sheikh, unuin hukuman sintaw magpanghimuting nga patumtum sin mga kaulaman para si sinagama labi luba na mga asyura, syukran. Okay, na pulis? Pulis Hamzalaw Usman. Ando amok ding ha mga magulang namo yan. Timutuko ha mga kaguruan luwalabi na pag-agama. Na Sheikh, unuin hukuman sintaw magpanghimuting. In parkala, manghimuting sila pa mga kaulamaan. Inyan pulis, bukunan pakaradyaan ta. Pakaradyaan na sinallahu subhanahu wa ta'ala. Bang sa pama, ipanghimuting nila in kaguruhan, ay kaulamaan, isupen hakaron nila. Hakaron nila ni mga pari, na okay ra. Bang sila at kumakad na pari, sawab bang mo piyang himuting kaulamaan, di na kaw dumungog kaulamaan, di na kaw tumay masimpatum sa kaulamaan, isupen tayo maun mo. Bang mga pari, nakato na kaw, pagmurtad na siya. Nawang siya nang himuting kaulamaan, pulis, bisambat, Allahu ta'ala magtumbas ka niya. Saway na sangingi mano siya, hari na kau tumayma, simpatumtum sing kaulaman, butangan impag-adat mo bilang tay mangud mo agama Islam. In kanay magpatumtum, di sila dumungog iwas hindi, wala problema. Puas para kala. Wang ikaw, polis, asal da, bukunda kita magtutungbas. Sa biasi sambat, ima kaguruan magpatumtum, magpait asadya, bang unimbeta sin Rasul, unimbeta sin Quran, ama jati ni pasampay. Puas para kala. Ada pun mang sila mangimuting, bukunat pakaradyaan ta. Dosa nila pa Allah Ta'ala, dosa nila pa pangimutingan nila. Na malago dosa. Okay, magsukol. Watching from UAE. Alhamdulillah, matawad mga salam ka sila sa watching from Makkah. Magsukol ko tuan Ryan Hasan, magsukol tuan watching from Mahalika Tagig, champion. Yes, the champion. Magsukol Sheikh. Okay. Kalau ang mga suwo, naisu pa yung mga suwo kanyo, bangway na, mag-shoutout na kita niyo. Okay? Okay, so magpa-shoutout. Shoutout ta mga Team Taliaga. Okay, shoutout ta Lustre Santa Catalina. Aiko Hasan, shoutout kay mo. Lustre Santa Catalina. Okay? Watching from Kuwait, mashallah. Ulo-sulo, ando. Ayaw na to lupahon, lamuron na to, adwa ay mga tayo mangod na tuwalo pasog. Sinagapin niyaon. Ando bang man sila along parihala sinallahu ta'ala iwan si mga nawapat. Bang man sila halawom. Rahmat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ilamod na to sila ruwaa. Ima tayo mangod na tuwalo pasog. Salvian in Kadar. Okay, shout out check. Shout out kayo mo Paji Saleh Abdul Kadil. Yan ni Paji Saleh, ambok masing kami. Dia magbugto. Basta kita mag-live, hadirin in mas na yan. Sa wablong nga Sheikh, idol takaw. Idol tayo ko Paji Saleh Abdul Kadil. Syukran Sheikh, watching from Malaysia, Sambu, Sibugay. Mashallah,
Murah-murahan kalau mga Shaifal Amin, makakatun kita balik pahula niyo yan. Makabisita kita pa Alicia. Shoutout kan Abdul Basik Udong. Temangod yan sa Iloilo. Shoutout kay mo, kamaya daran. Pangman ko pera sallallahu ta'ala. Never feed Dako Goals champion. Okay. Tuan Sheikh, biyadiin mga mag-iipat ba? Tad ka, biyaw na nga suwen doon. Aw na nga suwen doon. Law irahim nyo si mahal ka kunin mga kawayan na di mo sa mabli. Masaling mga babayan mahal ka. Tumakad na ko simpro mo, kalau makawakaw. Magsukol ka tuan na pila patumtum na siya tumasya lamalan umasawa ka tuan. Magsukol ay sa pagdungog. Kamaya ko pa tuan malingkat turing kisah mo amin. Alhamdulillah Haji Jabar Abdul Ajid. Kisah kat Ibu Nawas. Ibu Nawas di ko kay buku na yan ng mga sahabat Ibu Nawas. Problema saan kita. Ayaw kita magkisasin buku na kisah katis na Allah Ta'ala. Tuan Sheikh, in puasa sin Asyura, pila adlaw? 2 adlaw? Atawa 2 adlaw rasya? Actually, in pagpuasa Yaumul Asyura, data si mga ulama, siyam, hangpu, tagisa. So magawa, bang mo kakausan, ato yaon, basing kain na, ako, alhamdulillah, nakapuasa kami kain na tasuay, si commander ko. Labi maraw. Pag sinasyura, amo na yung kinso, matina, ikahangpu na sa sin Muharram. Amit pagyaw na Asyura. Amit pagyaw na Asyura. Ikahangpu na siya, sin Muharram. Ikahangpu tagisa ato, pagtawakon nila Yaumul Bid ka to, Allahu alam. Biatin ko nila. In page ko inda, Ustads Naufil Dalkis. Yan din patak ko ron. Okay. So, in pagpuasa, kinso may no kalupay. Okay, so inshallah, shoutout Sheikh, bata mo ini, Abu Haris Abdul Rasad, shoutout kay mo, Ibs. Shoutout ako katuan niya, Sherhan Ali Sali, shoutout, kami may mag-asawa sa Waisin. Pagpuasa na dyan kao. Di ako na nga suwatin do. Magmapin kayo. Okay, shoutout Sheikh, shoutout kan Haji Asraf, Zaid Azraq. Amo yan din mga murid ko sa Dimagbugto. Iwan, best supporter yan murid. Allahu Akbar. Pangman ko, pasungan pa yung rijikin mo sa Allah, papagdayawn ka. Haji Zaid Asraf, Haji Asraf, rahimakallah. Okay, Longi Pringles, shout out to all nurses all over the world, watching from Qatar. Yes, atot ka niyo. Salam Sheikh, pasawaha kamo in mga baita tungod sin Asyura, kagawa kuno iban kaso di Adam, dahing hasul ka, kagawa yuno salom sintian. Okay, aw nawasa ko, at kawan tato balik. Ay nawayat to. Aw nawasa ko, amuin long niya, i Adam, Yunus, kagawa rin nga tiyan, aw nawasa ko riha, tambihul kafilin, inkisayat to daif, bukon sa sahih. Sawabi Nabiul Adam, aun hadith tambuk, khulika fihi Adam yawmul Jum'ah. Adlaw Jumat, Nabiul Adam, piyag anak. Nawala beta dito yung mula syura. Sa Indona hadith, kita ko, tambiul kapilin, nasa ko, daif siya. Nabiul Adam, indaaron, daif siya si mga ulama, yan na tambiul kapilin. Buko na tulang nga sahi, inkisayat to. Temangod, amo natin nga suwatu kain na, nakaliw na mga, masapat si magkukuminti ni. Pa-shout out, Farm Next Pharmacy Lamitan, makalawa ka problema, Sheikh. Sumudtod ka tani, hindo mo iban kumili kawando. Magsukol. Pa-shoutout Sheikh Family Manga from Riyadh, Zamboanga, in Basila. Magsukol, Sheikh. Okay. Omo Yusuf Saji Manga, asawa, mare asaway ni Ikuan, ni Ikulay. Si shoutout ni Sab Kaminda. Salam dua, Sheikh. Kansaman watching from KSA. Abu Hisham, Kaparaj. Ayuman kalupay in kwanta. Copy muna. Shoutout Sheikh, amaun ko irara. Okay, shoutout kay mo Rara. Uy na, ba may nang Roro, bang iroro, artista na. Pa-shoutout Sheikh, shoutout Ummu Afnan. Okay, amin. Shoutout mo Sheikh, in amaun ko irara. Okay, tuan, patay pa yan. Ubus na shoutout irara mo. Assalamualaikum Sheikh. Magsanda bay, ubos pasukayan tataw, uno yad to halal ta, tawa haram. Allahu Akbar. Allahu alam, di ako met, coba mapsimbihan.
Wala ko nakasakop magsanda bay. Bang sa pa man nagsanda bay, katawhan mo sadya, sa bang mo piyasukayan na sa pamalong ta ibutang ta, Allah wala mawe ko ini ibutang ta pa pikilat. So pama si manda ko sanda mimbay mo. Pagus piyasukayan sin kasandaan mo. Na bang sa pamintaw do nagsusukay, pagus paigo mo bigla, bukod sa marawatay nila. Sa Allah alam, tayo mangod, lawa kong tamanin imas alayan na jumli, bang uno yung hukuman nila roon. At pa nga suwo ko kay walang kaguranta, matod labiring kato. Shout out, Jainal Jumadil, shout out from KC. Oy, Jainal Jumadil, kuan sa ini, amon ko sa ini. Yaw na akuha na, yaw pa ko, Jainal akuha na, amaon na Saudi. Masya Allah, long time no sila ang amaon. Kaya malukay nakita o nagkita. Yan mga hawla na mo yan na hawla sinadya nga bus-bus. Yan pati Jainal Jumadil yan. Alhamdulillah tayo mangod. Maon yan kaw kita si live ta. Pa-shoutout check, yari yung family Amsajin, yari kabatangan, di na kaw yan magpakakari. As far as nari, baka sa kuna kaun kang konsyal. Doon kami kang konsyal. Sa ikaw mayroon doon. Allah alam. Okay, so inshallah, shoutout check ang mga lawla siya basilan. Okay. So inshallah, mga tayo mangod ko agama Islam, mamaray na tukatan, shoutout kan Adjinay, Absari, yana Saudi. Damikan shoutout kan Aji Ahmad bin Nur, Aji Ahmad bin Hur, yana amok na siya mga team Talyaga. Ay, ambak ko na siya kalupahan. Shoutout kan ka Haji Fal Saudi ismo, na kaji, na shoutout tanakaw, ay nako manukot. So inshallah subhanahu wa ta'ala, magsukol hawak tunyo, murah-murahan, bangman, piag barakat in pag-unong-unong na to harum ini sampai dumagpak paadlaw susungon. Inshallah, Sunday. Don't forget, to Sunday we have a games, and we have a prize. In prize na to, taam. Sunday. Bang wala pa kaw naka-follow a page ta, just follow to my page and like and share. Okay? So inshallah, salam doa kanyo, murah-murahan, bang man piag barakat in kaboy no di hadunya luwala bin akhirat. Luwala bin adla wa akhirat wa billahi taufiq wal hidayah subhanaka bihamdik nasyhadu an la ilaha nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.